Sveiki, друзья, всех приветствую на канале. И сегодня вечером, как я вам и обещала, я отправлюсь на праздник. Сегодня в Каунасе будут зажигать огни на рождественской елочке. И предлагаю вместе со мной посмотреть на эту красоту. Все светится. Не знаю, как хорошо вам или не очень видно на камеру, но как есть. В общем, тут весь город уже в огнях. Вот поближе покажу вам елочки. Вот такая вот красота. Вечером вид, конечно же, лучше, чем днем, потому что везде горят огоньки и настроение уже праздничное. Но я направляюсь к главной елочке. И, кстати, народу уже очень много, и все парковки возле Каунапили заняты. Ну, я поставила машину немножко подальше, где-то за километр от площади. Там были места. И вот, кстати, в этом видеоролике можно будет посмотреть, сколько же людей, где люди. А то часто спрашивают. Люди ходят вот на такие праздники. И здесь тоже посмотрите, какая красота. Все в огоньках. И, конечно же, очень уже много народу. Все в ожидании праздника. Елочка там вдалеке, вы еще ее не видите на камеру, потому что огоньки еще не светятся. И здесь, кстати, выставили еще экран, чтобы люди могли видеть, что там происходит на сцене. Здесь тоже такая красота. И, кстати, очень много приехало гостей в Каунас, потому что меня останавливали люди, пока я шла к елочке, и спрашивали путь, как же добраться сюда. Туда, кстати, в центр даже уже не пробраться, потому что очень-очень уже много там народу. Но я так пока хожу тут в округе, смотрю, как все красиво светится, когда город уже ночной, когда горят фонарики. И скоро-скоро уже начнется праздник. Я уже подъехала как раз ближе к 6. Я прям очень близко подошла к елочке. Вот она. Ši šventė vienija kartas. Ją išgyvena ir mažieji, ir suaugusieji. Nes Kalėdos tai akimirkos, kurios grąžina mus į vaikystę prie papuoštos eglutės ir vėl patikime stebuklais. Ir net jei aplinkui keičiasi viskas, Kalėdos vis vien visada ateina, o Kalėdų laukimas išlieka toks pat, su malonu jauduliu ir iš širdies į širdį. Ir kurgi mane kalėdinė žvaigždė užnešė, nepataikiau nusileisti. Sveikas Kalėdų senelį! Kaunas tavęs labai laukia, bet kaip tu ten atsiradai? Eik arčiau mūsų, čia arčiau susirinkusių aikštėje. Ateik čia, ateik čia. Aha, skrendu pas jūs. Stebuklas įvyko, seneli, mes taip tavęs laukiam, pats darbymetis artėja, bet kuo tu mus šiandien pradžiuginsi? Sveikinu visus!
pasiilgau jūsų ir atnešiau dovanų. Pilną maišą stebuklų ir kalėdų laukimo. Ar laukiat manęs? Bet visų pirma, norėčiau, kad išgirstumėt šio gražaus, modernaus miesto mero Visvaldo Matijošaičio sveikinimą. Mėly kauniečiai, Kaunas kaip ir prieš 100 metų vėl gyvena savo aukso amžių. Miestas spindi, o tarpukario art deko dvasia vėlčia. Mūsų gatvėse, pastatuose, žmonėse, kalėdų puošmenuose. Tarpukariu mūsų miestą kūrę žmonės turėjo vieną tikslą – padaryti Kauną ypatingą. Čia išaugo miestas, kuriuo žavėjosi visa Europa. Šiandien tęsiame tradicijas, kurios daro Kauną išskirtinį, modernų ir jaukų gyvenimą. Didžiuokimės juo ir drąsiai pavydėkime patys savo. Gražių ir šviesių švenčių visiems. Brangieji, jūs pasiruošę, jūs visi savo šiltomis širdimis įžiebsite eglę. Skaičiuosime nuo 5 iki 1. Ar pasiruošę? Žiūrime į ekraną. Ir skaičiuojame. 5, 4, 3, 2, 1. Pažiūrėkite! Sninga! Mūsų širdis virpa. Apkabinkime vienas kitą. Pajuskime tą kalėdų džiaugsmą, kuris keliauja iš širdies į širdį. Na, aš dabar labai norėčiau padėkoti dar kaunietei Irenai Juškevičienei, kuri šiemet padovanojo Kauno miestui šitą nuostabią eglę, kurią pasodino jos mamytė, o Irena augino ir puoselėjo net 50 metų. Paplokite Irenai! Na, o jums visiems tikrai norėčiau palinkėti, kad visos jūsų svajonės, visi siekiai prie šitos gražuolės eglės išsipildytų ir jūsų namuose būtų šviesu, šilta ir gera. Na, man reikia keliauti toliau, bet prieš išeidamas visiems mažiesiems noriu pažadėti, kad aplankysiu jūs нанося. Друзья, еле как сейчас вышла с площади, потому что там так много народу, и везде народ ходит, гуляет. Я, в принципе, уже побыла полностью на концерте. Сейчас там просто играет музыка возле елочки. Если честно, я очень замерзла. А сейчас отправлюсь уже домой и буду дома греться. И напоследок хочу заснять вам и показать, как же в ночи выглядит Каунасский замок. Очень здесь красиво. А с вас, друзья, большое количество лайков и жду ваши комментарии.